إشراق TV Puro Ulamai MC Tufan Allahu Akbar. Madda harashi gare salata daf 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi farada salata ala ibadihi wa amarahum bi iqamatiha wa husni adaiha wa allaka an-najaha wal falah bi khushu'in fiha wa ja'alaha furqanan baina al-iman wal kufri wa nahiyatan 'anil fahsya'i wal munkar wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kafi salata jumali Devi jechavi daragani swamai satiyar kamu Allahu akbar ile galame salamatan tumuramu Ulaga fi arabe katuta isati hagage ifamu Kafi dirkamu godamu salata amata mega fadi Devi nabi jumasara amata kunafa khaisati Kafi ulagan salata mega Devi ulagan salata sagali Kakofan muslima tawura Lamafan akhli kawajuda Sadafan wadame khuda Akrafan hadasa firafushuda Ini sudwe kamade udwashuda Shanafan najisa wasadira jemsi suda Kama fi ujubi boda salata rajemsi suda Jahafan sarka fi satarajuda Sarka dira handura hanga jilbati Hadala mozana kura male undaga maizidi Horbafan ya salata senura Sadetafan ilbagara galura Saglafan niyajuda Kafi utuban salata mega Devi utuban salata khudafuri Kakofan dendenda bajura Lamafan Allahu akbar nadi Sadafan Fatiha garawura Akrafan jilbaga bajura Shanafan jilbara deviura Jafan umnatar malira sujududa Horbafan sujudara deviura Sadetafan jitu sujuda ramani tauda Saglafan coba daraja salata kaisa turuda Purnafan tartibana fuda Ulalakafan At-tahiyyata boda garawuda Ulalamafan Isabtawuda Ulasadafan Nagaya rahmata nabi rabbusuda Udafrafan Salamata lama mirga bitabbawuda Salamata lama mirga bitabbawuda Kafi dirgam wawan salata mega Devi dirgam wawan salata sadedi Kakofan Shufa Allahu akbar idi Allahu akbar lana malena Lamafan Subhana rabbiyal azim jajuda ruku'a khaisati Sadafan Sami Allahu liman hamida jajuda imama fina maqama salatu fi Abrafan Rabbana walakal hamdu jajuda nama hundafu
الله أكبر صوري كمان تكبير ما تكبير تنجو الله أكبر الله أكبر قسمة قدية بتلا ثاني عندني تمام لا نما سر نما كان بيجي بدي هندو إيه كلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل القرآن بالروح الأمين على قلب سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد بلسان عربي مبين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabi ulagan dua mega, Dewi ulagan dua kudani, Tokafan Islam tauda, Wangafan akhli kamajuda, Sadapa wajam behuda, Afrafan niyajuda, Shanafan ukmi udua dawam suda, Isamuruni yajuda buda, Hamaguda muti, Japa wani udua sirra wajam sisu sirra jituda, Torba fam bishani saja waduda, Ya bishanda testa kadam birra gogoy suda, Sadyata fam bishanta harata ubi halau tauda, Sayla fam wan bishanga makama gaura urku firra diemsi suda, Urna fayaro salata senuda, Hagana ma bichani biduguni rada bane khaysati, Gabi dirkamoni udua mera, Devi dirkamoni udua jah, Toko fangula dikacubi, afalulu kacubi, bunyani tiona kunis fulu marai, Lama fanar kalaman dikacuda, jikilela mani wajini, Sadia fancu famata hakuda, gurinis matu marai, Afra famila lamani dikacuda, homela mani wajini, Shana fantar tiba no huda, Japa walfana huda, Gabi wantoni udua di gumera, Devi wantoni udua di guja, Takafa wankala mani namarabati, Lama fa wanka maraba ufakada najira gadeti, Sadapa nakli namarabie muda iriban tau ambiratin tau, Akraba nakli tarai tukajuda sadri damarati, Duran tau bojan tau, Shana pampangalanya juda, Japa nantara debi uda, Nufi muslim katau jauh rabia ewal wamantara debi uda, Sadapa nangkakana juda, Untota kanara zakati babama, Metafisika ya irai babama, Maleni hanketis ni sharabama, Nikumasaniti irakabalama, Nikumasaniti irakabalama, Limani hanketis irai babama, Intala kudanis takotu babama, Intala shantana lukatu babama, Ajiraya galesi wajabama, Ajiraya galesi wajabama, Mesha dukanatis yomi ambitani, Mesha dukanatis ni sabatani, Tambukara kaisani khatabatani, Walirageisani rakabalani, Walirageisani rakabalani, Galaloni re rai babama, Tambopate galtus narrawalalini, Gatis santanani re kabaltani, Wana jirna oli ni gagabatani, Wana jirna oli ni gagabatani, Lonsotyo magenya ni rai babama, Dibicara babta hanama talama, Renis ni kabdi menu fama, Apurta magenya takatu babama, Apurta magenya takatu babama, Kazakara kades ni alabatamda, Kabenyu mageti ni alakamda, Jagwe jijirame itin kitatamda, Jagwe jijirame itin kitatamda, Kazaka furatus komesi binima, Isanam sadyedi rabitu nuima, Garin isana matakwalama, Tabia kasi hadif ya jama, Tabia kasi hadif ya jama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أيها المستمعي الكرام أحييكم بتحية الإسلام وها هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد السلام إيجا سلامتاتي وبليين كيا هدولا فاتني علمي ببردو دعائي غغاري آمين جتني أسجيسني إن شاء الله تعالى ربين خدا تمتفي علمي أسين درا دغيفني دبرسني وندقوم ربنا هاكبو رب سبحانه وتعالى بركة نبي الله إبراهيم مكة أمبسي قادسة دعاء نبي الله إبراهيم ورمكة خاي قادسة دعاء شيخ غينا ربي سنا خاي ربي سنا خاي ربي سنا خاي قادسة دعاء أما خدتم تيسر ربي سنا خاي ربي سبحانه وتعالى بي رسول مدينة قادسة دعائي نبي محمد كاي سن اللي قادسة دعائي شيخ غينا ربي سنا خاي ربي سنا خاي خناف بليين كيا علمين غارين علمين ببردو وندام مكبو هندي دام تجرتني واني نتدبلو هنكبو إن شاء الله تعالى واني علماء خينيا والله لها بربديسنو والله اللي خبجانا متن هرو أدرا ديني خينيا چمان والله لتهو قبا جاني تيه فتنيف قافتكو عمار بن ياسر رضي الله عنه رب الرافد صحابة نبي محمد كيسا نبي محمد جلدي مي علمي الرابرتا ارقاي ساني بكان غيا أكست على خنا النبي جل قدتا جراتني قافتكو إمالتو فقو ويتكوانا كبساساتف نبي محمد صلى الله عليه وسلم إسان ارقان أكما ارقماني ديماني تدچي بيا غموجي تانا خيست علمين غندا فدته غافا إمالتو باتلي بواسي قبدي إني واي ودوا خنا يو بشان دبان تيمم غدني صلاتنا كجرت دغه هجرا كيفية أكاتا ودوني نما بيدان اتنما غوتم أكاتا تيمم اتغدان كيفية يسيو صمبراتين ديمه إمالتو سنتي جنابتاني سقبدي بشان دبه وقا خنا يادا في ملايساتين هلتو أكنتو نولتو جي فتمرغت في السعيد بيه برباد ديتين خيسا غنغلات دي أكاري داتت دقيسي بيه بريدو برباد ديتين خيسا غنغلات دي أكاري داتت مالي في مالتو خنا إيسا قده والله لا متي قال نبي محمد بردك يا يرجم ربي أن كيفيا تيمم ما ينبرني تيممني أكب بشان الرابك أبوك فهم بيغا خراقنا تغنو جناب تاويتين تنا مدته يا دوما ملخي ينبيه كيسا كارتي غنغلت ديجين هوغا خنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم برخان سيغو هرك خيلمان كان انبيه تقته خيسا فوفته فولا خيتي في شنا خيلمان قفر هرك باسودا جبرسيسه خنا فبلين كيا دينمان والله نما مدبيتي نما غنغلچا بيتي نما لاقا خنا فوندي خينيا اكما لفا خاتني اتجرتني اتكا قدان كان نرماتي اكا جبانو حالا خنان ورفين تبي بركة لفا سمي ربي ولك بيف ربي نواغد دعاء الرخالة تنهم دنواكي بلو بيا علمي بيا كوفا بيا نجينا ربي نواغد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوتي أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. كلينيكا كندو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبونسر كان ترباني
sanitti nama lama takkaa'oo sanii ol bilaashitti kan wallaalu kan wal dhaanaa jiru yeroo hedduu namoonni mana yaalaattis akkanaa kana qabna kilinika gundudhoo ishiraakis akkasumatti cinaa dhaabbataa jira waan ta'eef galatoomaa guddadhaa bal'adhaadhaa isaaniin jenna. Allahu akbar. Allahu akbar. Ayyeegaa gareen madda araashii seenaa الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أما بعد أحييكم بتحية الإسلام الخالدة القائلة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كافي هندي دراتي في هندي لما يسابر هندي سدي سادا مالي ديبي قبرتي نبي جيسا بيخودا قبرتي نبي جيسا بيخودا كافي نبي جين خينيو نبي جين خينيو ديبي نبي محمد عبد الله دينك يا رحمني سرتي أجراتو نك يا رحمني سرتي أجراتو كافي نبي ما ساو مالين بيتا نبي ما ساو مالين بيتا ديبي معجزة ساتيني بيخا معجزة ساتيني بيخا كافي مي مالي معجزان ساتي مي مالي معجزان ساتي ديبي معجزة سا قرآن ربي ساتي معجزة سا قرآن ربي ساتي كافي رقان دبي خنا مالي رقان دبي خنا مالي ديبي جربي ولانا ديدي والليل اجتمعت الإنس والجن على آيات بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعدهم لبعد زهيرا ولو كان بعدهم لبعد زهيرا كافيه كان يتغنى مالي كان يتغنى مالي ديبي نما في جني دوسو ولدي قبمني فكاتا قرآن خناتي دفورتي ولي غرغارني فكاتا قرآن خناتي دفو هندن ينجشو ليكان ساتي فكاتا قرآن خناتي دفو هندن ينجشو ليكان ساتي في رسولا في نبي محمد مال ولي افتهني رسولا في نبي محمد مال ولي افتهني ديبي سانا مبتوكو حمو محمد مقاساتي رسولا في نبي إرقما جامو ساتي إرقما جامو ساتي في ربي في رسول مال ولي افتهني ربي في رسول مال ولي افتهني ديبي ربي نوما وهداتي رسول المناماتي فرقما ربي تمالي هما ولين تهاني هما ولين تهاني في غراغر ماني سلماني تو مالي غراغر ماني سلماني تو مالي ديبي ربي نياتو هندوغو هنفودو هندالو هندو هندولومو وخنا مالجيروها المنا مرة نقبا همو رسولي نياتا ندوغا نفولا ندالا ندوا ندولوما ديني في دنيا ندركتا وخنا مالجيروها المنا مرة نقبا المنا مرة نقبا في ربي نياتو جچورتي رغم مالي ربي نياتو جچورتي رغم مالي ديبي لتربي ولانا دهدي وهو يدعم ولا يدعم وهو يدعم ولا
قافي كان يتخنى مالي كان يتخنى مالي deebi rabbiin nama nyaachisaadha ofiif nyaatu jechuudha hiikaan saati ofiif nyaatu jechuudha hiikaan saati قافي رسول المنامات هرت رقم مالي رسول المنامات هرت رقم مالي deebi jecha rabbii olaanaa deeti kulla inama ana basharun mislukum yuuhaa ilayya annama ilaahukum ilaahu waahidun ilaahu waahidun قافي كان يتخنى مالي كان يتخنى مالي deebi gabbaramaan keeysan rabbuma tokkicha bichaadha jechuudha gara kiyya beeksisa godhame malee ani ilma namaati nama akka keeysaniiti jahin jechuudha hiikaan saati nama akka keeysaniiti jahin jechuudha hiikaan saati قافي نبي نور الرأوم مججو صندوق دمو خجبا deebi ayata kanaatu didaa dhugaa miti kijiba dhugaa miti kijiba قافي نبي نور الرأوم وهندنو نور سارة مججو صندوق دمو خجبا deebi hadiisni akkas jedhu san da'iifa dhugaa miti kijiba dhugaa miti kijiba قافي يرقى المنامات ميمالي نور جالي ميمالي نور جالي deebi rabbii maratee isa ergaa rabbii ta'uudhaan nurra caale ergaa rabbii ta'uudhaan nurra caale قافي مقا رسولا إنيو مقا رسولا إنيو deebi muhammad ilma abdallahiiti muhammad ilma abdallahiiti قافي مقانا يوسا إنيو مقانا يوسا إنيو deebi amina intala wahabiiti maqaan ayyoosaati amina intala wahabiiti maqaan ayyoosaati قافي يرو جلما ساقي ستي ميمالي هجين ساتي ميمالي هجين ساتي deebi dhiiraa furachuu irratti ree warra makkaatiif tiisuudha hojiin saati ree warra makkaatiif tiisuudha hojiin saati قافي يرو دردرما ساقي ستي ميمالي هجين ساتي ميمالي هجين ساتي deebi qureeshiidha wajjin karaa isaanirra nagaduudha hojiin saati karaa isaanirra nagaduudha hojiin saati الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله جندا بركلي جندا عثمان إفي أولي لافي هندي خيثنو بقى قويا الراخنا ربي نسنين جا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تديبسه ما شاء الله قويا كنا خنان خر ربي نوغي ربي قالني هاجيو الحمد لله الحمد لله جامع خيساه شمرن أما تيفي درجون أما وريت كيني أما خن أما اللي شرّا غاري خنا ربي نسرنجي وانو تخيسا بانهم بيتني تنافو الحمد لله جامع أماس الحمد لله دوبا أكما سجنتان أقوى قلمتي دعائين جالس خينيا نفقودي خان عمر إبراهيم غافا ركون كيسا بها ترسان تقو إسني راتو كيجري يجودا أكاس ميتي أنسي شيخ ناصر حاجيتيس الرب بهجري يجودا ولكن ركون الحمد لله أران تنانوتي دا بكا خانا جايو لاف ربي فقلني هاجيو غافا درات اسماعيل بكمنا جتودا انا كينيا نتول بينا اثماز
xiqqeenyi ammaan tana akkanatti diiniif asii wali qabame kun shamarran diiniif asii wali qabame kun haawwan bilistaan islaamaa tan arma diiniif akkana wali qabamte tun xiqqaa guddaan keenyaahu maal keessa akka turre ni beeyne jechuu gaafa wallaalummaadhaan ukkaamamnee jirru san jechuudha gaafni gaafa masgida diigaahin jirtu isinii himamtee jirti xiqqa shorraa isinii tuqan yaadachuudha qabdan amma wanni nuti dubbannu kuni dhaloota ammaa kanatti maal fakkaata sheekko waan takka saakki sun ni jiraahii isinii fakkaatti obboleesso dhugaadhaa bar ammoo nuti keessa baanee jirra jechuu amma eega gaafa diigaadhaa san gaafa dargiidhaatii biraas kunne eega wayyaaneedhaa kana keessatti amantaan islaamaa amantaa takka bichaa haa taatu tan amantaan islaamaa takka amantaa islaamaa tana bakka meeqatti adda qoodanii al-ahbaash yaanii al-ahbaash nu fidanii nuti osoonii fi aanaan gursum al-ahbaash asin seenne jechuu maaliin sababa waldhageeytiidha akkuma ilaa amma himamaadhaa ture sanitti sheekan keenya rabbi ammallee umrii nu haa dheereysu sababa sheeka keenya jala deemuudhaan sheek Musaa Su'aalaa sheek Musaa Hasan Abdiiti kan akkasitti biiti beeyt rakkoon gaafatan isa barbaadaadha sababa sheekaatitti nammeeqaatu hidhamaadhaa ture jechuu obboleeyyan islaamaa wanni hidhamneef ismaal diiniif jechuun diini malee amantaadha malee waa takka wanni biraa kan keessa hin jirre wanni inni biyya barsiisaadhaa ture tan amma kunoo armatti as baanee dirretti dubbachaadhaa jirru tana jechuudha alhamdulillah gaafa san ammoo akkana wali dhufuu dhiisi walgayii seeraa alaa gaggeessitanii isin ashabbaariidha isin warra diin maali amantaa islaamaa mangistii islaamaa dhaabuu deemtan jaaniiti bakkayyutti nu afaan fayyeessaadhaa turan jechuudha obboleeyyan islaamaa mee laalame wanni keessa turre nuti amma kuno harma keessatti ni arkaman saahibban keenya kan wajjiniin hidhamne guyyaa 22 xaabiyaa keessatti hidhaa turre sababni itti hidhamnes maali sheekarratti ragaa bahaayii maal balleeyse mootummaa tana jalatti hin bulina barnoota ammayyaa hin baratina mootummaa islaamaa dhaabna gibira mootummaa hin kafalinaa isiniin jaa akkas jaati ragaa bahaa jan sheekni keenya immoo wallaala dhabansiisaa jaa malee takkaatu barnoota ammayyaa hin baratinaahin isa afaan hin baane jechuu ni isin juu baradhaahi malee akkuma barnoota diin kana baradhaa juutti barnoota ammayyaatis baradhaa jechaa ture jechuu sheekni keenya sababa sanitti kuno Muhammad Ali faan harma keessanii jiran Rashiifaan ni jiran warri amma dura nu wajjin dubbatamaa jiru Sheekh Naasirii fi Nuyidileen warra hidhamaadhaa turre jechuu amiira taatan nun jaanii alhamdulillah mee amiirummaan sun har'a nu raggaate moo raggaan Allahu akbar duuba wanni gaafa san goda keessatti nuun afaan faajjeessaadha turan san idileen rabbiin ifatti nu baase ammallee tan funduratti nu deemtu rabbi nu haa godhu khayrii hunda rabbi waliin nu haa qabu kanaafuu obboleeyyan islaamaa wanni akkana nu godhe maali wallaala kana dhabamsiisuudha qabna waa barnoonni kun eenyu rabbu yaa obboleeyyan islaamaa yoo waliin janne yaa hawwan islaamaa yoo waliin janne yaa bilistaa islaamaa yoo waliin janne nabii keenya alayhi salaatu wassalaam nabi Muhammad isaa amata 40ti wahyiin rabbuutee bar obboleeyyan islaamaa wahi ijoollee xixiqqoo rabbuutee nuti ijoollee xixiqqoo barsiifachuu malee ifiif barachuu hin qabnu jechuudha kanaafuu har'aan tana maaddaan haraashii bakkayyuu dhaabbattee dhiiraa fi dhalaan keenya akka waa barannu jechuu wallaala kana rabbiin dhabama isaa haa godhu har'aan tana bilisa baaneeti jirra karaa amantaatiinis bilisa baane karaa amantiitiinis bilisa baanee jirra karaa sabaatiinis bilisa baanee jirra jechuu khayrii hunda rabbi walitti isinii haa qabu duuba biyyittii teenya tuni biyya ansaara jaaniin akka warra madiinaadha
diiraati jechuudha warra huume jechuun madiinaadha maaliif warra diin kana lafa qabsiise jechuudha obboleeyyan islaamaa sheekha keenya qubsiisanii darasaa sheekhaa kana qaariyaa akka biddeena bichaa osoo hin tahin biddeena kannuudhaaf bira dabranii kitaaba bitanii fi kitaaba bituudhaaf bira dabranii daarallee baasanii akka ilma isaaniitti fi olitti guddisaadhaa jirtan ansaaraatii warra huume kana rabbi khayriin hundatti haa humsitu aboo khayriin itti haa humsitu akkuma sheekni keenya jechaadhaa ture saniiti tanaafuu nutiis warra baratee barsiisu rabbi nu haa godhu tanaaf maddaa haraashidhaa tan eegalamte tana tanan akkanatti eegalamte tana manguddoodhaas arra laaluudha barbaanna mee haawwan bilistaa islaamaa agarre jechuudha armatti ijoollee xixiqqoodhaas agarre jechuudha mee maddaan haraashidhaa tan dhiiraa eessa jirti yaa obboleeyyan islaamaa maal eeguudha jirra nuti gaafamumma nurraa bariiti yaa boo yaa obboleeyso arraan tanaas yotti fayyadamne akkam haa taanume aboo ammarraa kaasanii amma natti aanee wanni nin dhaggeeffachuu barbaadu arraan tana asirratti maaddaa haraashidhaa tan manguddootiin barbaada tan dhiiraatiin barbaada asiimee armatti as bahanii madraka kanarratti haa nu garsiisanii obboleeyyan islaamaa tanaafuu maali nuti zalaalam akkanuma gattaana al-jahlu qubhun jaan wal ilmu nuurun wallaalli dukkana wallaalaa keessaa bahun ibaadaan wallaalaan godhan gaaf tokko ni yaadadha ganda usmaan kana dhufne sheekhaa wajjin intaaziyaa takka amata meeqa dura amata diidamni keenyaa hunseya guyyaa san mee manguddoorraa mana taaziyaadhaatitti mee attahiyyaata jaajeen sheekni akkasuni jiruuboo ni yaadatammoo manguddoon gaafa san jiru tokkommoo attahiyyaata ogujaan waa xiqqasho walakkaadhaan kan gaheetu jira kan attahiyyaata duraatu hin fixinii jire jechuudha maali duuba zalaalam wallaaluma jiraannaa obboleeyyan islaamaa arrarraa kaanee ilmaan keenya nu baratanii jiran qaalii ilmaan keenyaa goonee nutis akka barannee diin kana jala deemnuun isiniin jaa tanaafuu wanni nin juu habaqaallee armaa ka'e kuni akka bakka rabbiin nu gayu rabbii keenya kadhachaadha tanaaf wanni isinirraa barbaannu arra ganda kana ganda milkiidhaa rabbi haa godhu aboo rabbi isin haa milkeessu diiniinis isin haa milkeessu addunyaadhaanis isin haa milkeessu namuutuhu jimaa keessa maykurii isin haa godhu maykurii rabbi isin haa godhu ammumatti masnoo ganda keessan hunda keessaa ooyiruu teessan keessaa rabbi masnoo isin haa baasu karaa khayriidhaa rabbi isin haa qabu aboo diin cinaa dhaabbatanii rabbi isin cinaa haa dhaabbatu khayrii hunda rabbi isiniin haa barbaadu aboo waa dhaba rabbiin dhabama isaa haa godhu khayrii walitti isin haa qabu warra wal dhagee wal jala deemu rabbi isin haa godhu tanaafuu warra amatu akkanatti soomana as deemu kana simatu kana rabbi nu haa godhu baatiin arra keessa jiru afawnaa lillah mee dura dhiifama walii haa goonu afawnaa lillah توباداني قا سومنا ثمتني ورا توبا راقي بل ربي نهاود سومنا خنا ورا جاي تسومنا ربي نهاود زي سومنا خنا ربي نجي أنون هاجيو ورا برنا خمبره هدو ربي نهاود وانا ميزان سنينجا انسان ويلكاجب دفرت غلاين أكم جتن hawaasa keenya barnoota barachuun akkatti jirtan kuni hedduun boonsenuus gammachiise if duran malee if boodetti hin ji'inaadha wanni isin dhaamnu jechuudha. خانم دام سخي خنين سنة دام مردو إفدرت ملي إفبودت كنجن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيجا أرا شيخنا روني كانوا غريب نبيتا شيخوته دودو كيس مانسار ما كيس تاو رجيرا نوتيز وني أمني والله دي بيتي شيخوته تاسون ديبني قالتو ما أمة كنا السلام توجه وران تيفي سني بكاسين أكما مقالة تبرسيسا jiranitti asittis barsiisota godhee barsiisota suniin madda raashiyaasii hundeessee warreen akkasii barsiisaadhaa jiran tattaaffii waggaa guutuu irra bahan ummata saniin badhaasaa jeeti
badhaasa qabatee nuu dhufee jira. Badhaasa kanaas kan nu badhaasu sheekha keenya Sheekh Naasiriitu badhaasa kana akkasitti nuu kenna. Muhammad Ali sheekha keenya irraa fudhatan jechuudha. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayyee akkasuma garee isaa warra isaa wajjin hin jirus fuudhii jechuudha. Ayyee. Etian Sudan. Ganda walirra Sulaiman asidiate. Sulaiman Daud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aye Jira Sheekha keenya irraa. Dhufee habratan Sheekha irraa habratan. Akkana. Aye garee isaa wajjiniin aqiida nama sadii jechuudha. Nama afur. Garee isaa wajjin nama afuriif badhaasa fuudhee jira. Aye. Akkasuma ammas ganda bariirraa Ahmad Nur. Ahmad Nur ganda bariitirraa badhaasa kana dhufee akkaanii fi sheekha keenya irraa nu fudhattu. Akkasuma garee isaa wajjiniin inninis nama afuriif itti kennamee jira jechuudha badhaasni. Akkasuma warra shamarran ta'anii amata kana quraana fixan jaanii ganda faaraatirraa nama torba ganda kana nama sadii ganda barii nama tokko jaanii waliigala nama 11 shamarran ta'e warra quraana amata kana fixe. Allahu Akbar. Aqiidaa 11tu shamarran amata kana quraana buusee jiruuf ganda hanga kanarraa khitaamni hangi sun qopheeffamee fi jira. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akkasigaa hangaanii fi walagarruu sagantaa teenya akkuma ganama quraana rabbal izzaatiin eegallatti quraanaan cufannaa ammallee qafa quraanaan cufannaa sagantaa teenya kana si dhiyaatee quraanaan nuuf cufu Amir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ulama'i,